Vrnjačka Banja ima dugu tradiciju narodnih poslanika koji decenijama Banju i njene građane predstavljaju u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sa druge strane, Vrnčani nikada nisu imali priliku da na način na koji to omogućava otvaranje kancelarije u zgradi opštine komuniciraju sa svojim predstavnicima u Narodnoj skupštini. Nismo imali kancelariju narodnog poslanika. Naravno, to nije obaveza zakonska. Narodni poslanici su usmereni da svojim radom i komunikaciju sa građanima mogu da ostvare u Narodnoj skupštini, ali obzirom i na situaciju i na COVID i sve ovo što nas je zadesilo u tom nekom smislu otežanog kretanja, ideja je da i u Vrnjačkoj Banji otvorimo upravo kancelariju da olakšamo svima tu komunikaciju. Cilj takve komunikacije je podsticanje i razvoj saradnje narodnih poslanika i građana. Postajemo dostupniji građanima da oni mogu da konkurišu sa nekim svojim idejama, naravno pitanjima, da oni mogu da ostvaruju neke svoje građanske inicijative i da pre svega imaju olakšanu komunikaciju, pa u nekim trenucima gde možda i nije moguće napraviti direktnu komunikaciju iz različitih razloga izvršne vlasti i građana, da mi kao predstavnici zakonodavne vlasti budemo građanima na raspolaganju. Na ovaj način, kaže Vojislav Vujić, već postojeća komunikacija biće intenzivirana. Ideja je da sa svim tim građanima koji su možda iz nekog, znači šta je nezgodno, kad se vi bavite funkcijom poslanika, trebate građane svaki put da primite u kancelariji stranke koji pripadate. Znači ja sam poslanik ispred Jedinstvene Srbije i mene je kandidovala Jedinstvena Srbija, znači moj predsednik je rešio da budem na listi pod rednim brojem koji je prolazan, prosto rečeno, i da se nađem u Narodnoj skupštini. Možda to neke građane ograničava, pa možda iz nekog razloga izbjegavaju takvu vrstu komunikacije, zato smo u dogovoru i sa izvršnom vlasti zamolili da dobijemo jedan prostor ovde u zgradi opštinske uprave Vrnjačka Banja. Sad se tu nalazimo i znači ovde nismo politički obojeni. Ja sam ovde na raspolaganju svim građanima, zašto sam se i zalagao čitavog svog nekog političke neke svoje karijere, da budem dostupan svim. Uopšte nije bitno da li neko prihvata to što su moje političke ideje, ali ja kao narodni poslanik, kao neko ko predstavlja i narod i državu s jedne strane, sam otvoren za saradnju sa svima. Kancelarija narodnog poslanika otvorena je u zgradi opštine Vrnjačka Banja, na prvom spratu, broj 13. Brojevi telefona su 036 601 276 i 069 8827 818. Kancelarija je otvorena svakog radnog dana u vremenu od 8 do 14 časova.